MCA wa Rwairera Felix Kithenji akiaria akiraitha barabara ya Mugae kuthie BBC ire kuthondekwa rungu rwa thirikari ya kaunti na kathite muno ngwataniro ire kuonekana gatagati ka bunge na obisi ya gavana akiugaga ngwataniro ino ireketie guciara matunda ma uthii na mbere na cokete ameneria MCA wa Karasha Peter Mutuma Kalembe akiugaga wira wawe ni kuthumbia gavana nkinyariria akurutha untu umwega na urite Kalembe kuba gavana kawira kanya arutire Amiru wira moira kirigia na riboti ino. Felix Kithenji ntwo ure ni MCA wa wandi ya Rwairera gicone kia Buri akiereka itena gutaga witi na mbere barabara ya kuma Mugae gwita BBC ire kurugurwa na kunjana thirikari ya kaunti ya Amiru na ugite thirire ambirite gukujirwa kaunti ya Amiru ne uguni muno jonto na ndi ngwataniro gatete ka MCAs na ngavana gutumite mirandi kathumba kwambira kunyago maturene na ingi kwirigirwa kuija ikiringithana na rira kurai na mpathu Jireji yumite kuma Mugae mwanka BBC na barabara jene ukunura business centers ucio ijiri antuba Mugae bombe kugurira antuba BBC negyo ntukwenda ochwa ruji kienda bombe kurima matunguru na nyanya bari ngama matunguru na nyanya sukuma na mpoka bombe kwendaniria BBC ekirwa nari Mugae Rwairera indi ntikwenda kuuria kira kina bata ne antuba bonde bombe kuthia interbusiness nikenda tumbo panura biashara antuba tubombo tetheka pakwa naja Mugae iberi tinga nthiguru ikombo kairi imutongeri ora ndachindire na baba akuga nthiguru tinga kombo kairi mwathani areta Kithenji woroga ugatuma nthiguru yumbo kairi so ankwenda gwacwira antu bako ba Mugae njuruta Rwairera ndunjuruma punga guntu barabara ethuki gwita mwanka mukungu na aria barabara cionthe na ribu ina aria ngashugulika cionthe nontu twina thiri na twina ngwataniro na gavana wetu Kawira Mwangaza ucokeria gavana kwa nkatho muno ntu nara mpere project ya ruji emilion 30 na antu baru Rwairera nkondo bacwira bakanyo ruji tukarende tone ithima biria ikenja kana ura ruji rwa kathita rukan distributed nikenda antu bakiona ruji rwa nthiguru rwa pipe rwa kurima bethiro bakiona kinya ruji fresh kuna ruju Kithenji na rukirite orora ri MCA wandi ya Rwairera ukanyuma yo Peter Mutuma Kalembe Kithenji akiuga ni bamwe batongere bara bategwereretwe thiri jonto bwantu na bakira nandi no betete na mbere kuringa gituma na kuthomia ngavana jonto baitumi bira batekwerewa to bara batekugurwa thirira ikumiru muno mweshimua ura wariku Kalembe kankuire mutano baba ukeje kuthorenda tutura kurwana Kawira kenda ngugire gakuthiteka Rwairera inda akware ntuko mugwanja na ikuthira thiri ni rejire Miru na ndenda kwa ntuko mugwanja Amiru boru yugo buru no ntote na bya kuuga TV ne ngugira turakwete ekuringa kanyo na uga tena maana Rwairera twikirite ndao buru no nto igwa kirebe kya Miru kira kenene na ndi gitara ukiria muromo ndirakinyire no nto ngugi na ingugi uretokira antu ndoze tura Rwairera ndoze gwetura Rwairera no tubwaya mbere gwita maiga jaja oreta ndoza naja bokaria na contractor mbechi gakara mukone jwaku ndoza yakaranaja yachoka county utenguge itekete narua ndoza ejire goro ukona already kuthithia kilomita 3 ko woni ndiuga ti ukara kwa ndoza kurega kararuire muno jangugire gaiteka Rwairera ije ni miariere gwati mbaru ne bamwe bakari interiu bara batarerete ora barabara yu yareke ka batetheria kurugura biashara o amwe na kuthia ugendi na ukamati bora aringikite anene ande akalite ja muntu ukarajeka akalijeka na tundu tutikwerewa no ntulimwe tulimuona kinya miundene matunguru akaringirwa mbica nao akauga matunguru ruji no tulite ruji ru na twe wa tulite nya ruji ru ale atia kaumenya omeruire kwiro turamwenerwa nyange matunguru ne jaitha ndioria muntu uju bwana Kalembe tigana na Kawira Mwangaza tigana na Kithenji ontuo batuitire ngugi njira ite ni rathuki muno kinya woke nya kumite go gwira ari kuma mbere na ari maiga ari so pathetic na kuma barabara ene na ndi gwita BBC atumiri baja ikethirwa ira raisi muno no ntubwa ngwataniro iria yumirite gatagati ka thirikari Meru County na mheshimiwa wetu mheshimiwa Kithenji tulikani batue na barabara yeje na kwina maendeleo jange ja maingi muno jara twirigirite nontu awangavana iturombete into bibingi kiugwe ugatu consider gukurukira mheshimiwa wetu ntumwira tukamutuma akiretaga
no mwanka uturikane our mam kenda tukomba kwithira tukigwira gua tukareja guntu kuria kungi ndene ya Rwire Rwarera. Ngiripotera Weru TV kuma mugae Rwire Rwarera gicukone kia Buri mbita mawira kerigia.